for yasan trase enewie bio Ghana nkoso ntia o anya saaki nyina sabre kwata ba bi ne age ahome kama nanso oman no nkoso nti yetero ya mpa ahwe a eno ne ma abo akoko chechiwo ya o se kira ne misim da abo akoko sechi akasa de bisin ne de wantimi ansi suto na abo apete wa ye mo bo edi Ghana no de ye nyai ka ye beka kosisi ye nyina bi hu nsunsuanso papa ye Ghana ba kwa yetimu ye ne ana ye chichiri ni ya ye de ya chichiri ni ya keshire boy no eno ho ne ma ena ye beso a medindi no na Opoku Agyemang bio ena no wahia na ma yenche ye ni so enche ya boafo mo so emu ma awia bia Ghana nkoso political show ye de ebremo maka chiro dada se ibia na abrabo mo wo haw bi amane bi ensusue bi enso hunhuna no nkoyie bi kura na yakwantuo odi kofi o nso bedu airport ukura visa na enso yesi fia na wo kwan wo jira bi kofi wasi afia obajo chinyisa abi nsalu prenu prowa na otu eja waka ho enye uduru ho na kofi am wani mu nya bema kofi na akọ baby ebi won so na ye dwom promotion nko awunya bi dam kwara iba ne ekọ na papa ne motefa akọ abre ho awari mu promise and fail onko abekọ wade he ajapade antu bo wadwene ko awunya bi da se ya wo de se ye sikasem nkoso bia awunya bi eno so anya kura ya hye no so na di ho dwuma odi for somewhere prayer and counseling center ho ebi nso akwankyera hodo a ebi okura na busuamo na bi bo breja mu gold wode hye kwa na no nso nko akwaya na utia na akwaya mena utia na tie mfutrom odi for somewhere beche obekasi kamore ntin so ba bia utia na hwa a oye ya na de ni moyi na nyame asese fie ho kama edi monhye no nso na momfa mo honto no so na eno na beboa kumasi wa hemboboa no traffic light na sia pe ejaba family house eho eno odifo wa kwa obeyi o ha nyina afiri wode ama edwada kosi efiada no pa no nsia ne fa no atrase ewia no miensa sa abre mu ana odifo wa mene mo so enti mefe ni agrokura so wo fia na sa ama no ne fuani kire ho fre no ene ni susu asem no na setie bia wonma ho afutuo ho akwankyere na abrabo no mu emie odifo ede no na ene yebeka GPRT4 ana sense ya abase yente trotro eboso senti ade so ebinom so mbete so ebinom so wo monte so na hwanom no so wo mo hwe sesa enti sui ebeye adwuma edi yakoso fula ama yenya GPRT4 mpanimfo ewa ha omo ba chechemu se de mpempenso no eduru bia enti moma mentwa me homra sisi no achi ebehwe eno anso owura untumi siade for friend no okoe na otwere wi ende na nke Rambo style na no okoe no mama ne bill na mu modin sim bia tudwa se kwadu mienu bi omo bo no ntisa ese otugalamsi waso wontugalamsi ogbo afi yesi wuntumi wakwaji sikado so puo bi afri koko board force bo na koko board de nyame na medi obi achi wo ho nyo no odi machi be da obetam sika ma mo bra hwe ensiye eno mo ena ene ye behwe ntia na wo so wire ready na WhatsApp line no so wa brochi kura fa wadwenkyere bra opekura de ye voice mail to so na ye momo obi ahu se wunni hasa abre kura wo kan ho ena adwume ye ne odi nti moma memra na afi inu na Opoku Agyemang me no mo enhye adwume na die na se be do hwe me no edi enimu yene yenuamu ebebo nkomo meka se owura James wa ha ye bebisa no na ni di ni James no o de aka soso no de ndibre na soso na fe ahye nkomo na
Minua James akwaba. Openikasi yeja. Na apom te say. Apom de nyame adom. Adom nyame adaro manti apom boko. Yo. Minua nkro sa James nkroma. Ah wo na nkroma de na edi machi. De odi machi de nkroma nti mi wure mfida nti eyepa. Nkroma na GPR2 ho sufula o dibre ne sen. Sufula GPR2 mi dibre station master. Sufula. Sa. Tamrano. Station kasiye ni na wo na siu na so. Meduma no no. Hello nyi package don dinu ayo bigi. Emu ade yi. Ase kotoko no. Okay, fine. Ene yeni ka mo abaso modwuma mu di ho na eso ni pa. Ene wo hwe akwantempo ahoro a mutimi de ka free akokoko ho no a ya na ahomeka. Ede bobo bi che no sufula so bi peka ho a obenya bi akofan ne fan. Sufula de bi peka ho no si ho nko ade a. Efa eko continence lake side de e bia we si sufula no bisa to station. Be bia wo ka ko lake itwam kura akọ de poso nyamye e kwa demu se pie kononwo sa kwa ni na wo ka sufula ya wo ba mi station wa ye be ma wo baabi ka mo e de wa ye de akọ baabi a wo pese okoye wo baabi nso te se eko ahodwo ta ban sokoban ampame ekopie trade. Okay. Yo cars nso ho a eko eno cars nso efa bus village ho kwa no bi omu yifu e no ekopie aprabon ko wood village ho na yo cars nso fulai a eko ho eno we bi ti se atonsu udu atonsu nso a so fly eko Genius maybe high school no mo ekopie kote emna bodi apiedu ekopie achina jeze edwusu benkumbe nifa ha ni nyina ya yo kaso so flaje se ho de onya sinku ade a binya ka ko ba bia pese odi ko bia okay ho de ye boa ye ne se de be ya omo free sunyan ne mpotem bo ni ba nyina no se de ketia e kire soro yeso ye bete sa hawo ne so amma ba bi obi be sibia no obi nya ba bia bi obi sibia no obi nya ka akoba bi opese odi ko mu bie ne foforo no me kai pa sa bre na me wo station ba ko omo no mu hia foforo bia na wan hye me nso na me ka obi na e ya asem na bebre mpese wo mbeba ahyase kura na munye nipa so obeka ya ne de no kure pa na munye nipa wo mra hom ye nwuram e na abewuram aprekwa betwa ho afa ha enom ne ade sa bre nso na sojafo no wo nifa ha no edi e ya asem mamo kwa bera mo fa so asisi etimi atoma mamfo ate asem si o se station de titru wa fo ni problem mo ha ya dwene pa na kaso fula no ye station a e wo hodada yeah etinka wo mo free sunyan baabi ani ne san potam ni nyina aba no se komu nyina si so fula na kwa faka akọ okotafo okoma Mponten okoma Agyemang sa akwa no su nyina ka so fula be se passenger for no problem ne se wo si asai wura station wana ba fo car no e problem ye dey e ma ne kese na wanzo wo hu oni tue nipa ho adwuma ne e de bi beti ase bi nso ye entiase so far de nyame adoma je se yeguso ana kakra ye pemko ade ba ku bi asemwa ma mani agem ho wo sufulai terminal ho okọ stations ni bebra obehwe na driver no mo dia bom pipepe mate ni driver mate ni passenger but ma twem sufulai ho ache papa because ma tina kwara so men kwara abrem nyina di baby am ye station nyina ya ne ma ho pe yo teto ni odina ne frɛ no ya ende ye nka se unim di amenka ni odina ne frɛ no ho na besi adom super bloss ho no zo ze minim ho a motimi ayama ayese no ne na saa ntokwasem basa bia tore bia bi okra bi hunse bro dave ni bi no apake be ade ni bi but mo ho no bibi se ni ho mo se ne se ya hihye ye ai wo su fly titru ama station na akra behwe nyina ne se ho ye de mra ye adwuma so ye driver na wono mo nsa e wo station wa
nya ye no nya adwuma kora okay we say nipa na ese ye pam ene obi a wotwe asra ensa wi ni sa no monoma ne de sufula de uba ho a ye de mbra ye de ye mbra na ese na mbra na sesei mbra no se wugye di se mbra no wonni mbra no pa na se bia police ni bia na obi kura ekitiwa ese mpanifo ye sori du achi okay na ye boa ma bibia ye de sufula de se won se ho adwoa se de wo kana sufula de ya de se ya bre ho yie na se de yesi aye ye ho no ye mpese obi abeye basabasa you say de bia ye gi ahofo ba station ho nti aboa ye so ama se station aduru achiri wo ka Kumase stations a wuntimi ni sufula food that in from ade ba ko so ka ho bia ho no manage ho ho de amente se passenger bi delay so se yim phone yim sika ne ade eno so mo secret ne say ye secret pa nso ne se titiri we kan no ho edura nwumre kan no ho de am se sa no ma ne koso na station mo inside ho na meka station ho de so obi so abefo car wo so flat station ase ho amnemu asem ne yeka so obi so obi aju obi ni delay so ne Agyem phone so ya abehwim ne bag ne sa no ma ne die unhu bi sa da we say ho ye wo cameras nyina wo station inside da enne ne dura nwumre so aye wo nipa nso gina omo hwe se sa no ma no enkoso e bia beye kwan no wawafo no base station inside the party e bi ni ho sa mo ahuni die nso ye kama station ni bebira no pe kura ba ku bi se di wiachi bo ugina ka ho kan mo de die ho de ye enso teto kura na mo ho nyina nka nsuo motimi tai ho ma invite ho ne ye se mo ye ne sa de akeye said ya wo she be na mo she se be ye sa ye bo she de shamo ane atiefo ne mpanifo nyina ne se so fula de ye yi obi kura ye fene sanitary inspector a ono ahuni tankas ni wo ho okay tankas we park ne so na ke kwada so municipal so afedi pa omo de omo prano pa ene anwumre ba wia no o se passenger ni de wo foka no ta de kura na ese ko de to car ni mu no ajade na de atofom eti afa sanitary inspector no nso awia no o ka metifo ne adoafo metifo no nyina egu mu ya topra ye nyina egu ha o mu nso awia no omo pra park ni so nyina se na be ya honedie ni be de be kama ono say dipa no so ye tua ne ka ese station de so udi honi se udi ufie ni so ma wadwuma mu so eye clean ena de toss bi mkura ase ho nso wo be hwa ya to TV kasi abo mo office wo me nse office wa obi a ofi se passenger ni bia wo be twen obi ebi a obeforo car wonya car insu oto sa no mani nyina ya provide sa no mani nyina o temna ne so a wo ba obenya ba bia atena wo pe ba bia dodwo ho kakra wo twen ho ho obi a eno nso ya ye ho adwuma ho boy ya nyame ya adwuma Saturday Champions League mo be yi no ho ye be yi no ho so fly ase ho na ni nyina kemo sabre no mo mpon yam point kopem se ball no be ko awie yam point by 10 the next station no fe na ne ho ye di ho na ne ho no aye di bi wana me ka se bia bo be 7 ko de wunya ka ho enya no kore ye gina ye na so na kopem se ansana metumi ka akofie no me make sure say park ne so obi ani park ne so e se mitimi ko ba se me kofie passenger for me chi omo peka na matena me ka mpu anu metumi ka ko da bi asem ne ntisa de obeka asem ne ntisa bia no ye de number betudwa okay on frɛ so bia on mo dia dance se ofro ka ho na wunya wa how bi ni ade a frɛ na penifo ye nso adwintie bia no ye nso ye mfa ma o we ye pa se ne ye wo de be ma abre ma ado no ma na tudwa ho asem no hia me ye bekɔ ye me wa no so na ye ni ho nkomo because ye nyina ye nkwa ye nyina ya brabo ye nyina ya dwuma na ye nyina ye Mpontuo ye nyina ye nkoso Ghana nkoso no eno nso eka ho bi etore bi a na ye se dava formo am mutimi gigigi sika bi mu ne ado be ye ne mpanifo hwem amanfo ta kasapa minim station bi nso om do magige kura agi asase ama dava bi an kakra kra nko fie da chi kura na sabi wonsi kura ne bi a woni da so se wo kakra da ha
hon share mo welfare to say ye hon yen hye pa titiri wa na me ka kire wo I me say me nya sure say station bi kura ye bi da adraafo no ya Agyemang su book bi ama wo ma say ye musa driver ni de sabio ye je ne car wo say enche na kom ye dai ete no nti mpanifo tena ase eye say ene sa de a ye be mo matua sika bi a afi bia no se wo kofie no wanya hwe kra na afno betuma nya be 2000 bi e de akɔhwe na yere ene ne ma de sa ye ni na ya de mpanifo de agugu akwama ama me papa na efre ne cheme Caesar no watena sa waye sanji waya de be getting to 10 years ni afi bia bu sa to fla atonsi station wa da ban aprabon pontenase ya sa de ni nyina ma wo mo afi bia obi topo yo wane ka ho odin oye adwuma na afre beso na watwam 2000 plus ya ye se ndi driver for na eje ndi driver for na de na se ne mo boka u na fokro no dabi ndi driver no ene na mi che se ne se mo boka u na fokro no ana dabi mo ka u na fokro adentia de tie ne se driver no ono na te car ni ono na etua se ekoba okoba nti afre beso driver onya hwi nkofie at least ono to fa na bank book a but ye ne say afene nkwa wie ya usika no ba nya ya sabe de beka ne koba so nipa ni ije adwuma ho ebi aje ka ya ri bi abane ade nya botre atwen se afene beso ba be na wo pelo okura na etimi de sa de na ye no wo sa relationship ni di ye betimi agirem agalanti bia ye de sa won so betimi e de agi no okay ase bia peke bi kura ta so betimi de ato me first car me to ye sa de ni bia me save no nko 3 years ansa na me gilo asoso fine nti ya de ya boa draw no titru draw for de na me anu won say the mate ni driver de mo de mo mate de titru mate de minimum rabia menene na kwa sorry wo dimate na de ahwe no ho nursing school o wie last year yenya mfa wo mo de dimate no minim kura se ya na oba mo ha bi o wato nsuo ba bi na minim so ura kama yo na ho me na ka se me wo ma be tena wo ai ma bi nso wo ha in fact wo mo de ana wo mo ha sa eye pa se mo ye ne sa ni nyina aka Ghana koso no ze abati fi woni adwuma nye nti bi betue nuama amofo so so nya adwuma nye na chema obi ba sa va ba ye bi aba ebi school bi de manim adwuma bi de manim mini somfo chema mo peka bi mam na minya kakra ntoduane ensiesie no so mo wo sa nje no mama why not ye ho ne yaji obi a bebe bia office obi a be yadwuma ye de ne program pan se ye nhihye ye die obedi so okay sa hu ni die yo titiri wedrume bi kra ma ne bi na omo dressing nye no dressing nye meka kire first one meka se nya fe na abedi metu be you pa chi acheche nkofo bia na asi osi na se ne dress gugu ho bi ne ade eye pa meka kire first one de me fellow me fo apa me bako ma me se dressing we sisa no sa next time etosu mienu a ubeko fie eno die mbra ye pa ya hihya to ye pese udi so de udi so ma ya ye no ni asem fine o ye mfa challenge so nya adwuma nti sa no ma ni nyina ya ade a ye de agu akwa ma eboa ya bra afo e ma mo ni road safety for so nya asem bia ye ho ye check insurance ho ya fo bi sa sanitary inspector no ya sa fo bi ono so e check brake light insurance road works our Tonsi station. Mo kwa buru GPR tu adwuma no nko aso. Titru edia kwa bo apo efo ne mo. Ayin se ne mo ibu ya ha. Obetama police achi wo no. Ebi aso na ana san da kuru bia yo. Ene yenko case card. Enti ba bia ye se yente so, ebi mo te so, ebi mo nte so. Mo de mo ate so. Me ne aba ho abehunu. Mpamcho Mpontuo fidie no so man na asema ye kan yentwa ho dance mfa nche yahwefo ehunu se ampa omo de omo atete so na minu ankroma enya emaye no ende so no monya te so ampa se yentimi Ghana de ye nyina ye dia na se de ye mampani aba no
said your work can I see a dinner no man some year day. It's only now mining in a Ikuram. And say last week, and what the bet 2 just what the 50% Abba. Ama ye etima mufo say I fro car no e sa draw for no ye hwena ye teso nti empanifo nso de no magugu na kwem e ma ne ba na ka memenda na na esenka estart ye adwuma na memenda o me ko sha na jo 12 o'clock nti ko ye sa ade chi Sunday nso deep right to you e ma adwuma nti Monday no e na e sha ase nti ya de Monday no ano papa ball be 5:30 kwa na mo station me say my drawer for no we say passenger for mo for car ha me gina me na so fiti anopa no kopem awia em na so ka kire passenger ni say da be bia ba no waka chenze ya tisu sei no waka che passenger for so say mo kro no watisu nti obaji mu sei chairman ya say ne adwuma kase e be say wa anya ne sa titu say de ba ahopopo edi tumu no say ene abana ye say ye teso a e say mo nso hu say said ye omokan ye ye adwuma we say station there a station as no wa station there mra dey oh na station na mra wo ho no nya station bia so na adwuma so se on say transport union so no mo doso media me pese me bo obi adin ebi nte so be sisa abre omo sa ne de na mo ka kire wo omo sa no am say aban no so the enforcement e ye adwuma if say enforcement anya adwuma titi wa fo no they say obu obi say ofro car so the agent na no but any kwa say corners aban no the be stress e mampani so the bibi sa betudwa say o ma ya police for ni aso de for no e di akire ma so o ma ni akire a the one yesi ye adwuma no akwa say we gi sei nti akwa obi a ne de wope woje be ni kwa say ke kono sa Adentina yesi keska yesi ye ufri he ko ahodwa na about na ye che 5 cedis 60% yeah but we work 50% na ya mampani de ba ye na kosi 4 cedis 80%. Enti we hear difference at free so a nipa na wo wo de monye 5 kra ye kra de ke ni problem se san kakra kra se be ya ye mo so mo ho betom ti me mo ba sa mo je 5 a me an kasa si ken ha me so ho nanso wo se ente so e basa hadwen pa because ho se kwa sa dia na se enye sika no kesi o me kura de me mpese me bisa se chinchira na se series mate so mpo se eno an se mate so ai se ye 50% se kura no ka bibi kire ye nyina se ye se san adwene ye nyina nya enhyehyɛ fofora ebeboa ye saa ne atum so a ye te ase emamtum dime de ti amate so mapene ate so na ne hiam na me hawo kakra eye moka na ebi wo hwa ya na memfa nse free ha ekọ atonsu 6 cedis sabre mo ate so kakra se ba 55 o e ba 55 o eye nemo mbia na mo amoka na ebi gina sa hojo santase runabout no wo kọ atonsu hwa sa foro mpese wo moti so eno no se mo moji se cedis wa na wo mo so je 5 cedis 60% cheso wo pa cheso fro ka free akọ santase runabout 40%. Agyemang na mo ya krachefo mo de mo nsisi ya fa ne sa nanso sa hihye ba ye nipa ne mpese wo te so no sa afọ no asembe na mo ka kire wo mo sisi no sade na me no wo kan sisi a no won se oman no emra wo mu ba se emra na ewo mu no se ye kan ye de bibi betu dwa na ya bibia tumi bia ni akira we ye price no wo duan no ni wan no e na aba no nti wo be hwe a wo duan no ani ni wan no enye pe difference ewo o du na wanche na new no so wan nche no ya na wanche okay nti difference ya dai ewo bobo kakra ma me eti tambia be ye bia ye wo na ma me ka cho say stations ne do so ye wo dom pass aprabon ho first ne agi 8 cedis 80%. Obi obafo car so flat station bia nim say first say na yeje na ye fe na beba bia no ne aye ye pipa ekra adoa afo no
aye ye number nso agu ase se wonti bibia ase afre ye mpento kwaye pe asumdue oh my Ghana nti aprabon no na old one no ayo 80 pesos and I say aban de 15% e buy and the cost 7 cedis 50 pesos you say when you 7 cedis 50 pesos eh na just say be 1 cedi 30 pesos na every so eh any sir said the aban de oh fine sir we say the my ade ya de ni percentage ni amfa kotete kran to so ba hu say ba bi o ha bo say omo gi 6 cedis ba bo so ati 50 pesos aba okro no okay yen to aso ho nti de to so biem ya wo efri so fla ya ko achina krom ayi adwoso akiri ho no ya ka wo so fla station ya ka wo so fla ko first ni age 14 cedis 40 pesos 14 cedis 40 pesos she kwan tintin o efri so fla ko achina mu wa ba bedu dwoso se atwom so ansan we se atwom asa akọ no ye no yi ketia to ayi anwaga jansen to take to adwoso to wa afa 5 class and to pass of la car ho okay can see what breast edem ho see ho sa second station atonso station no penifo no we na me kwa achina okay ye be ma o car am wo de wako a won si ukwam chama na no ye say and on 14 cedi 50 pesos old one no na you say aban de 50% aba nti ye work here na 12 cedi 30 pesos hey 12 cedi 30 pesos oh pa to asu bi we na de to su bi ya atonso agogo to high school junction na ya je 6 cedis 10 pesos by the 10 pesos na chairperson ya 6 yeah they say aban de ente so ne ba ye me say ko 5 cedi 20 pesos 5 cedis 20 pesos chairman na men say san wo bi ho no pay chairman men say san wo bi ho no pay nyame adom ka no so me fa ye mu bi etere mo ya mam vie ni agro so la problem is mo na obi do boni a just car number na peke no kwan na de nya ye okay so no makra ka ye cars ni bi sokoban car aprabon car bia car baby biala wo fo car wo so fly aw no makra mu bia wo de just car no number car bia number wo mitirim bia number se cars e 200 and 300 da no ni na number so mitirim car number ya boy ya hunu ba bia kro mi yen pani bi me mpane hwe oh fine ejuma bia wo mu ni mu dio numbers ni nyina nyame na de acho e da acho e to aso ti to si biem eye apiedu ye wa apiedu nso station so fly eye contact station and then so first near 11 cedi 50 pesos say new one no aban de buy no ko 9 cedis 80 pesos and at the to si biem say ahodwo runabout and MTN Tigo hono na first ye 5 cedis 60 pesos yeah say ko 4 cedis 80 pesos adide kama mo ya station ni de ye mfa ni and ya wo Ramzia and Sewia Ramzia Sewia so ofa ayeyi jinya ase kwa no dabi onfa jinya ase kwa be fa agogo hospital na hospital no owura Ramzia no fa Sewia ya no fa Sewia onzo station so e bi free akọ Sewia the si o se ase o ye load me na o ka say na cars load a ekọ o sisi oh fine o ko nso a obenya so fly aba street aba street oh fine nti o honso lo le fe o first na agi 8 cedis 40 pesos but he say ya teso aba 7 cedis 20 pesos oh fine 7 1 cedi 20 pesos na free so oh we pa na o kam papa kru mo de no kire me metako tede di metako ho pa tede we do ha no academy it is say yes awo yo kote emna kote eno genya ase eno so na agi 8 cedi 50 pesos and as say ya te so about 7 cedis 30 pesos 7 cedi 30 pesos the toss we me kokofu onwe kwantanase bekwai mu ka ni bi fi akọ bekwai oh oba station a sa ya wo de free e ya ndẹ na emutwe do kwantanase onwe
to so sa kese mo be kwai asumi mu nyina na ye je 14 cedis 50 pesos. Oh fine. Free a kobe kwai wo de hwe wo kofa kontra na free adu kontra se kwa masa nya small journey na no ye 14 cedi 50 pesos and I say ya to so about 12 cedi 40 pesos. Oh fine. 12 cedi 2 cedi si mu free so mo ya de 12 cedi free so and ye wo jaache pram so on say school for no nya de ampa school for no say ye omu na ya ma no omu ni enua say adono mo ya de titu ya kwan na enye and ye bo aban say ye ma mpani wontwe na ni mehwe ya hona kwan no na ho de na kwan no isa maka ho ye chine ama ze bia chairman ka we aba na wo direct no wo se menko so nko e se wo cheke tore bi nso utie no a na wo reasonable ke ya ho de nka wondimi mewura ni aponto se kwa ha ba ka se wo se menko ka wonni sei be san e kwan no so a de ba esi aye no na wo hwe ka na ho den a ka no so ho den anti e be se e mampani ya president yewura ye nyina yewura no he na dawro mo ntwa ni mehwe leki kwa no ya kwana asai papa okay to aso na fe yenko questions bibiri wo ho ye beto aso nso biem ye abontam e wa abontam so station so fula tuja abontam kwana sa kopie kokofu se ba kopie kokofu na ba ko nso pie ayi asanso be kwai ona ya mu ho ni nyina ya no abota no so na je 10 cedi 40 pesos e se de ko 8 cedis 90 pesos ana e se so ya wo aputuoja esre so fe ya ase ya wo no so ho eno so na je 8 cedi 40 pesos se ko 7 cedis 20 pesos ana ya wo kontranase pianse oyoko pianse ya sa bi si adwoso no onwe kwai no be abaso fula wo ka o isi wa musa wo de abusa koso na tere de ni hiame ndu akra na wo ya stop wa ya nti contract na so ya 12 na ya de 12 cedi 50 pesos okay and I see de ko 10 cedi 70 pesos yepa and ya wa daban ahojo daban ahojo na ko me ho daban and so first no na ya je 7 cedis 20 pesos se no mo da mo ni wo ampa me ya da ho kwa anwoma kwa anwoma wo pietre trade ho ne mo mfa nsom so ho ni hiam aban aye ntia no so na ya je 7 cedis 20 pesos isi ko 6 cedis 20 pesos yo and you cocoa board ya na wo kan so da aban wa na ya je 6 cedis 10 pesos isi ko 5 cedis 20 pesos and you wood village Wood Village in so ya paso Wood Village baby omuton ya no your Honsu station ho na no so 8 cedis 80 pesos see ko 7 cedis 50 pesos okay and I say ya what trade no hani hiame no o hiam na e honso na ya ji 7 cedis into 7 cedis ni ya reckon na say eba 50 ya fan 52 5 cedis 20 pesos if you are quoted and the monam quantum poya monam kofa you know dabi any ya quantum ya na antazira wa ngo for say no mo ji ana make say enforcement no sabana amfa anya aduma dia titru said that draft for see you know stage master any only invention na chese de enti asase mwatete so said de aban de buy no nyame sham de modi mra no so na yehwe na adawafo no bi yesu aye no mudi nkomo chi ne se de enti omo de enti so no nko omo mpene ne yese enu kuna posi for ha posi ni so kakro bejo nse ticket na so omo je kra no omo mu ticket di aka ene se na ba ticket posi ni je no a o mani ticket ene no so akoye se nyese bia na atwe bi mpo no waje 5 bi ka se o minua no no de ato nsu anom kra wo som ye chese o makoye ne se mra se santase na about no gino se yesu fulai hawo se yesu am run about no mtajeja nini mfimfie no unya duo no amfa ama no pe wo ye ne tamfo mo no mo won hihye bia nkasa we no nyina be free wa na titiru pa ne driver ni ye hihye ye mu kire se wona ma se uyusu original driver license enye photocopy asem ye si DPI2 hihye ya na Ghana ye mra no sa le kire
say we do lances original lances no any kura the nante but driver ni e say so one family anya argument no o ya we say me lance kura police be say lance we no we say oja no fie e dey da oja no for so be waste you time nti wo kura na say o pe bibia dai e ma no they can driver ni ne tire we ne tire we ni say awe ba wo obehe akwase sano no on se sano wo de be fa kwan so e je ndi police ni wanya wo police ni no ono so anu tu na wogina ho wiana no ye den sa de o mo je kura na anopa na ya na menti ase ba wiana de ka ono e fa so o mo de to nsua no anopa na wonti ase anopa de ya na menti ase anopa de wo mere na e fa se wiana de wogina wie no ma ntu de unua no kro mfa to nsua no kanya hwe on se amana ni nya adwuma you said you see bo seat belt car no unya ye di seat belt abem ba be shia driver ni na seat belt e mo no the police no wachewa odi se wachewo o na titu se no apoy fo ni bebre so dia ye joint na make no o mu ni ba bia driver fo na so de ne pa o ke atwa na ye police ni pani am de ne ba asante wo yi o mu nyina every kwa no so every kwa ba say o ma papa ye change aban no se o ma ba ma do afo e ho e kire wo mo afo mo kire wo mi say ye so uduru atun adan sha obetua du so koman a obetua say ye say na say me drive na me call magazine ma ko me fa boshen me call boshen kwan awia pa na mu dira ya na nya se ye boa wo enti eno so ma ado afo no so sabio enkakaka no mo so e de kwa ho ma te ko ba sa no pa mo beba e na wia nso ma sa ba beja do afo na e se ha adwene te be se amai se onya hu bibi kakra ma ye mamo na mo ankasa se union no mo ne wo mu ni nhihye bia se bia afi bia bi kura ye hia ba ko bi ni adwendwene ho se be ye ne aposifo ye ntem adwuma ne be koboko mo ni bibia sa san nhihye ne de titiri ye ni san nhihye no anu ntina ye nso ye cheche adro afo ne se oye wo tai nye insurance awu ye wo tai nye kwa ka oba mistake wa enya dia melu eno de se betim kura de kwanhia ba betim ne kwanhia ba won se ka station bia hwe se station we wo ka we ni road wetawu e dey na amana fa passengers hwe kofo ma me mo a o mu gu ka accident se onu se wo mu na o mu nya insurance se road de ewudi awa tie atonsu station wo to fly there so ka pipe wa na insurance wu ni driving license obeka ka ho de oboa chama eno na ho kan obeti ahemra no ba ebi obu awalo duru be nse omuduru mfimfin ha ba bia mfimfin ha ba bi ko wo motu afi mu station wono memfa nse fi patase kro runabout ana TUC junction no wasi ama ne yonko abefa saa de no mo te saa yi no de mi TB class ada chama de bi ba ba kire mo say wo de wo bi a fabra me pam one of the driver ba ko na afi no age driver license say covid nim na me ko wo pan ye ni bi wo atasoma so enti na me cars ni bi fada kodum enti me do da kodum ani me si afa ho no man fa ka anko enti driver no owura South Junction wa lodu afri so fila owura South Junction the one we see me hu say we see driver no me ba me pam no me frɛ kura say akwa we ne driving enye ebidi enye o ebidi enye ebidi enye say last no obi call ya na de ama no but the wo be si akaka no pasi ani kra keka o be say dinatam pasi afọ de ni ano enra obi so wa ka se wa tese ate so na what say me driver si no na driver na ja no o masi ma me panimu bi ba na nya mo car ni bi enye akwa so ha de o si no eno no kura wabu mra so because what ase me di ni free akwa ha e na odi abufu asi ni kwa wabu mra so on se kana no the way esi na so obi ade mra ye de ope sem no ye de ope ni kwa so se ke basa station master ye hwe bio eye saa ohawa dawa fo so efem no a ebinom nso e de hye apa security fo ya mefa nsa ha mo kwada so nti kwada so municipal assembly gas no omo so bi adwene pa omo so bi jet se de police fo ne je no ema me ma monitor bia obu am se wo a won tantua no yo motamfo eni odu ha kwa bia so metan wani sane ma no so mo ya we ana
eno no ye wawafo no mo de yi wo sa na asese titi obobisa ka bia no ha wo station so flat station ho a wasi waludu ono wo twamako a guide bi nya no de saa de na to ne cars sao ono waludu free station ono wo piako wonu wansi obi wo ba bia na wo mo free wawafo no so mo gina kwan no se obehwe a efi amansie bank nanim edua na pa traffic a chi wo nyina ye wo mo gina amansie bank nanim apoefo no mo ye aduma na wo na ma sa traffic ni sie o sa kwan ese nka dam ba wo free ebu akwa na eba wo free agrek na eba wo gina ho anu ahye wo bedu wo bo se police ni gina ho na okura paper no no so twere numbers wo gina ho a na o gina ho no oludu che bo se overhead na si na edua na pana traffic aye dey ati atuna obedu na police ni dey e gina ho nche ya dia ha adwene se ke ye ko mu nyina agubu oni ma tam na ya na kakraka da ho because mo ho de me ama unse mfifi ni bi de da ho mo de da ho adwadifo kra ne na mu ho to wo makama omo ma enke ya dia se ko mo ba ma bibia ya kama enke nye problem by sense car load wo station wasi ya dia to ne car se nya ne kore na se chema bi won so wo se so wonya car pa se wo se mi ku station wa ko register mu adwojo sika bejo ne ade opani obi obeka bi aboa sa ye ho o ansana be ba ho a be ye adwuma no so oba na unkura sika kra na ye be ma wo time bi a wo de be ye adwuma o ba be tue na de tue sika na nke ye je wo no ye je wo no enye sika kasie bi a ye je wo okay ya nyi sika kasie bi a wo so flat station kutu bi bra be ye adwuma de bra wo de wo so wo ka wo so de be ye adwuma ma ne mra oba ye be ma na kwanya ma na ye adwuma no ama na ye se nya adwene se sika ne bia mo perfect bad se mbe ka mo ho abu ma ye adwuma ni na won so wadi mra so na wa ho ato wanya bia koma ka una na tore bia mo te se ka una fo no so ebe bo madawa fo no so bo se e bia ne ka kanye wo mfami sika mrem sesi no obi okra no ato ama ye na otwe na otwe wa mfa sika na manom ne ade sa sensem no munya bi ho bebrebe e na de tiere se ansana ye ni ba bi a odi ni fra obi o so oba ya o so be register man driver we nti me kan wona ado driver ya ba na so ka o na ye de obeka it say what do we say me me ho ya masem ya o mo kwa kana fisam sa e na obi so de ba obi de car be ja say o pe driver dia ya pe driver you say they need that form driver and ye de na mam say you so onye good driver we ka say driver ana eja tobo enu wa ni nye dey ndiri bibia ni amasa je o ka free na so do obi ka watwini car pen na ka wura ni hu akire at the bus station bia no wadwane no wabehye mo ho no wabehye ho no de bus at nipa asumasi wode me ka sei wo ka me ka wode me ka sei esen ko de mame say ka wura ni ebe report ma ya mpanifo de ye ne say ye ginam ni ya ju sika ya dey amma so sika da ho ne yetete nti asi ade afeso a obi e kwotwe to nkonfo sika so bebrebe obi okwaje lo wo baabi ne nipa na ati aba na chi obeba na mo maji atom ho so mo si asem no boko eye asem da na ntan ko eye che se mo be ja no ne yakwache no ye si akobo no se be yabo ni dua no nsem basa asa no ya ye sa je na ma do oh fine ene eye pa chema yen how bebre wa ya de se de wasi enyi ho adaje no wacheche nsem num e de ache ame ehunu se sufula gprtu terminal wo ho de modi abanmra no so no eno ena eye ye fe enti yebebo mo baso pa ni ahye munkura se monye dwuma yenso eta machi na de bekoso wo ho bia so ye nyina ye ni edi akira ye hwe se bebe ya enema bekoso oboko de eye me fe kura ne se mutimi hwe me ho no basa bia no ema ho edi o koikura no odo anu sie no chema din no de say Julius Sizamo chema na nani adin nti na aboa mu a wo hwe nani adin na aboa mu me papa no no nti no one de ono kwasi asem de ompe ba ko kura nti no de ye kui kakra be kan se passenger for mo bonto omo yem okay me papa Steve Adum Chedua ne kan wasi obi ama na bonya de yo one ni nipa
waka sama maame so me boy dey atom yo nti dey me kakra me kan se passenger for no obi anya abotre wo dey so ofo car na so obi je obo bi a wonte ase a nya abotre enya ntokwa wo dey se wo stay ba bi a ofo car no report man panimfo ba ba mi station so full at station me bobo station ni so e daban aprabon atonsu ene wo kontrase ye wo sawia ye wo oyoko ene ye wo abontem so ofo me cars yi bia na se dava bi edia na mo nyamo ho nsem kire wa mate ni bia wo de pekene number fa number ntu dwa fase ye bre na so passenger ni bia ba fo car so fula atonsu station ekoda abampa me sokoban sawia wo fo ka ya number yi me telephone number 0241 88 13 47 Sisubio 0241 88 13 47 any dino edini James Nkroma James Nkroma yo Brad James ye no we na twen ye nko ahoma no so lawyer ejina ahoma no so lawyer William Kusi ono na ye ne kobom komo na ya hwe no a wuntimi mo nsem enom ene ade na ayehunu emu ensem edi moma yenkai bio se odifo Samuel Prayer and Counseling Center na so yemu ema adwumadi ye de bremo ye no mensa kosi nonum na ya trase Ghana nkoso ntira o ade bia bebo ama Ghana akoso bia no yen yekuramu ye besom nso na yaboa fi se adwumani din de TETE MMOFRA ye pese ye nam ye nananom TETE MMOFRA tete no akwan so a na manso ni ho obi di ofifie aduane obi di obi maame aduane utimi ko obi papa nche ekohwe TV sabra kura ni enware enwumere kura ukotro obi papa dem ne maame dem hwe TV kura behwe ni free ene ya yedware ese ni biaba uye obi bia no obi ngora obi dem obi bensu obo no kura no maame no papa ni ho a obi ntimi mva ne se nkwaka ejo me ye chichire hene na ye kro wenum nyina nti ene de TV yaba todi for Samuel se nkan cho se ebia na wo how bi ewo abrabom akwantuo mu de adwuma mu de mo mutuman si wo how do amwo promise am fe ne daw so ebu akura gold wo fie ho nso ayira firimoni so mu hu ba bi ehya obekere mo afi ahensem court de ene huhumu nsem aware mu de titiro huhumu aware di ni panya ni nyina mo famra na odifo Samuel nhwemmom ewo kumase ahembobo ano menhia asem na meken traffic light na se pe Jaba family house eho eno odifo adwada ekusi ifiada na oye adwuma no pa no nsia ne fa keden na no mensa ansa na wasore ti monhye ne so lawyer mbacho ya mo ha lawyer ya mo ha lawyer ya mo ha Sao yo. Okay. Yo. Yene lawyer besa atwa so. Hello lawyer ya mo ha. Minu isi ya che na pom de sen. Radio adom. As usual TETE MMOFRA online TV suni. Na ye no ahie na ene nkomo ne doso. Ye hwe ekira posifo fa so se national security so mo pe wuntumi ache no wakọ charge o mde agbono ene afi yesi entity case ka so adawafo ni bi se o mo nteso na nteso kira ye ni sofo lie GPR24 ewo fia sisi o mde o ma hyemra atete so mo mo akura gya o mo nkofo na ma posifo se de onimra no so no o mo nkire no o mo ta o mo chi lawyer yanhwe wuntumi ede no na brebe mu dia yahwa wadaruma wo hwe kwan a no mo penachi no no ne ade no a lawyer emremu no ne kwan so a no adentia
Sir. Lawyer na enye ne kwan so na omukọ ye edu ba bi kura na ohwe ase ebi pese wo mu hurifa ne wo no so kura tisi fie of force na omu bopu ni mu pam edi eba se ya okay yo lawyer sa ne ma we num nyina obi be ka se ebi se amanyoku ndc na hyechi ye be gya atum sa na tete wode ebi esi ye nti ene esi anya nwanwa Okay. Sir. Lawyer yehwe na ebinu so kasa se omadi kan frɛ no yenuabra ɛna wanko eba sa omse ye ditumi ɛna chiwo na wodi tumi chiwo bi a ɛno no mehwɛ mema no a emse obi enu okra no ye 6 feet o 7 wo mu kra nke kasa 7 feet fo nko ano enya hunehuna amoroso okay. 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 Eno so nya no krasa. Oh. Na edu baby na se emu ayawre ho kakra bi ko hwe bemma so wode ne ho na fe awre ho ahye no so oti ne suo mu no a no waka se me ye Ghana ni o no me ade lawyer emere mu no ye beti aka se wo ma ha no ekwa bi so Sir. Okay. Lawyer yehwe bia ombeka say ye lawyer kusi na sebe asembia ba ye to ensafre na kiye mfatue ne ma sa enko na ye wuntumi de ye ne ko sa comparison no so yetimi ye Okay. Nia ekwa mfa so akomo chi no o hwe a okoye no as a police for mpanimfo ndie
omo ne no adi no nuado so nchiechi mu ne mra so kama edi se koba se bi omo hye sa aposifo ne nso a daachi bi yebeka se wonsunsu aso wo omo so ene wo adwuma no Okay. Yere in general ekwa homo fa so echechechi nipa bi omu bi nso kra ka se MPP for do mba chefa se ekoba se eni agina so na ekoye hunihuna na eye amanyosem a eno nso na omaye kwa ne sen yedi no kwa abontene sen se obi be yadwuma ha sen na eko lawyer baby a woka ase twetwema so kakra ne se oso omu gya wo mu nimra so se mra kro ya nso so no omu gina ya o matimi agya wo mu we no no ye ka ne se okay okay eno ne nani prosecute no eno ne nani prosecute no na lawyer na den no file yenzo etimi gina ye ehon na ha me you okay oh ish la ya hwe koba se untimi yi ne ho ano se onifo wo kwadum yenu ni nyina mu ekoba se onifo ampa ekwan wo mfa so ko ne so nti obetimi asiu sa aposifo no
say kwanya omofa so ekose ko omokwache no se emra no etimi gya no sampa onifo kwa adu no ho se de wokae na obetimi de omo so afamra kwa so ana Okay. Lawyer na uwie kura no ensem ni nyina wo ka bom ene ne a ekoso ene first 120 days ya afuto be na ade maye tifo yi so lawyer wadarma first 120 days ensem a ekoso yi mu no afuto be na ade magana fo Sir. This is an attorney general who spoke to the public to make press conference before going to court. Okay. Economically, I think that they have been disciplined because they have not spent a lot as we speak. Okay. The first 120 days. And if the board accuses the use of private jet, I'm over here, who's a man that he use private jet? For mobile money. Okay. Okay. About you for appointment or about in general, we live to see. Okay. Most of them performance we live to see. The ministers has appointed. Okay. Government budget too high. If you look at our government way, over position, we can't NATO. Secure what you for president. Any I don't know. ya mompa mo say 40% ni behuri akwani mu na fe de aye kama ize Ghana nkoso nti lawyer ne no wase nim say o ye adwuma na ya say o break akre awrade nka ho lawyer William Kusi Dominion Chambers eno wo kumase ya ena yete ne nka na nsem ahodo a ode egu akwa mu obanyi a lawyer for kasa da chese mbra na eye djuma na someone mun a lawyer for ni case oh yeah ne a lawyer for there no mun ni case yo man pani ne no case say yes said the what day price abama ya tetel all first sir you say spare parts ayeto spare parts home na nanke ye beba the problem pa bravo problem high spare parts and then oil change the change your class I am probably nipa bebre nim say fu enkwan ye de ye adwuma yes anetie okay yes o to fu enu ku kan ma na neko first say your brave food or your friend A1 brave food about for the 26 cities but say me no kasa say 45 cities brave food 6 cities to 45 cities hey na me come chira eti do afo nu su a obo se no bebe obo se odu a we say won tie so na wonye sei enya edu ba bi enye wo mo a e be na me kan na 26 cities na ko 45 cities
into Tommy no ade we and I say tie said this car nase first near top a bar na e mono no near top mono no 400 cedis say me say times 2 tie back 800 and say mo mini bus is you could be fast 6 and 4 I'm say 4 in 8 times 4 where and kutu an crowd and get what the any let me mini buses intiama aban ye be say na we dey ente so but dear first no so dear you say omo ton ade brefu woye no wa ene ada no man dia de decorate cars ni na kwa tete so yes rene say said what do we ni bae no na mmodi mra no so no ye di mra na ye adwuma no nko an o hwese ba bia so be ye adwuma ye mampani o hwese ba bia be ye adwuma esa anya adwuma dia na esa ate atwe ado afo ye de sika be gu fam eni bresam pa e se make e ti amoti su nyina kwa bi so mo de isum ye fidia na fidie me kan na dawo enkroma na dawo obani ti amoti so mo de isum ye fidie fidie pa e se na ye to tie cover for 4 million for na for a year for 8 million and this actually say about 6 million kura say 5 mpo a ye betuma to adamuna shaka ni mama car no so baby nso ebi nso si wo mu gina hokura wo emomom tiase ne se sisi wo kwalance se car ene yearly renewal no ho no so se mo no te say ni na the same thing insurance kura person insurance na ada na ye de atifu so ene de aban wo de mra atonwo ama ye ya hwese mra de be dey e be ye adwuma nti die nti na ye twa enye say car na fitina na atu na ekọ dabi be twa road works ye be twa insurance say insurance omo pagya mu omo sa atom me de wa say bible so me ensa kora mai ena insurance aba fufure ba ya to no so ya to insurance ye de on the new price aba insurance company ni na obia so boss mete so onya bedu so oh my no man sisa enti aba sira aban no mampani say ye sere no adawfo ye sugu ye yam say ye so say we ya telolo fe no so dia eno ma no spare parts na ze me car ba kwa me ye engine me busa TD pump that's 5000 Satan na 1002 me car na engine no say engine na 3 something and na 30000 near actually boy pump ko bi e DC car so say 5000 na me add much na man say me koto a me the who receipt na ba be check to ko ba eh me the who receipt ba be I didn't know 1200 o pump no na 1200 ko 5000 oh magazi eno kra ye ne aye nimu wo ko abeda hu se chenchira we ye papa asem no wa kwa ya sa kokoro ho asesa sodas bi kura gu ho de abu ai say wo kwa defeat ani esa di we ka ho se ye twan de papa kra ma kra nkenye ya eti ya besa ban se de wode lolo fe de ba ya me ye station ya gi atuma ya mambra no enya aduma no ye besere no so ma obia wo ton spare parts bia no omo mfa nhye ye nwa ko ne no bia nte so kakra nte sa ene nka me so mesere free habo se ka kra ye yie no omo nte no so so me minimisa de okay de so mampani wa ye kra san o de free yi ba eze ndi ma so de free be ba ma ye ya te so na habo ya te ka okay min talka de men talka eze ni na esa ba ye chi de men talka de ene minimu de because on ene ma ne fa ase abufuo na ase amanfuo mu o ene bi no mo so de yesa edi mo amati ase ne de mo ya ade pa nemo afidisum na mo se mo de sum aban no na e ho de pa no de ehu do hwe ne yi this year that day ye de sika nyina be gu fom ka bia ntu e se ndim ko ba se start e se o change car o ya sa o van you change no ya e se o de na mo 700 se ne start akra e so to o change fu no da no a daba no be de nya sesi aye imagine ene ya me ka ba ko say na me ne na mabrepo ba bi na fitani ni frame ye say starter me 4 transit ni me bi say starter na ye say 9 million ade 300 cedis say almost 9 million one ton so aka ni ntimi nya 2 days says ana ka o me 2 days says say ka o ye TD enko to no ven
no mo ye 200 cities enti imagine say ya o mo ye 200 cities mum se mo angumu driver for ni meet for no so ho be kire wo e said eduma no mo ye nso se biye hu nyame am ada kokwansie sia so wo betena se bibi beba oni ni nyame enti ya be saban ne se yesre no e say 200 cities ya no wo ye say ya tela lo fa so enti imagine officer oka obe 200 cities enti wo kupese o change wo ye ana be so to starter no dey ya anti so hwe days dodo ansa na wo betumi tu ni scan bia kana na we park enti wa hwe o man ni man tina maka bebrebe aye dada no enti ya be so o man pani se yesre na se de watete no ma so no ama draft e dia ye adwuma no afidika se pa na aye dey yesum no enti o ma brefu no wo ye ne de de ye ka no ho no ma bia no so mrafo on fa enhye to ho se wo de da ye lolo fe no de enhye to so a wo se edase ni yemfa nya adwuma no ye dia ye adwuma enti ade nti na omo so yemfa nhyehyɛ ye bi nto omo se dase e bia bosumi nsia date sei obi a oton ade bia akɔ ha e sei ba ne mo aye agroma ma mi sa na yode akɔ we de nya GPR2 for masem na nso ye o man no enkoso nyina ma so ntia kwa homa bia ma bo wo mo so kakra na opani se edwom ko dwom na aban na ate no ma so a ebe ma kwa homa no so kura dudu su kakra si atikes ka so ke ma so tia kwa homa so a mo be da na ko dwom na se no ma yente zo ko ba ntuma dwom na so ofruka ne ko wo kwa ya te so kakra apo na se busa pona bo pona eno mi ko to obi nyensa omo de je 120 kiti enkete enya mensa de se so akola koto abi agroma pona de me de sabre de me na hu misa pona bo mi misa nti oba no be de wati akoma so obani wati so enye eno man go form sa o woli fu enko ni adrawafo ene yate ye no ma so wo de opa bisa ba bia obi enu wate de no ma so oh man okay nti aba se sa ban no ye se na dawo ma se adrawafo si agia tum ama yate ye no ma yate ye case ka so bia aba no ye sere no so person ma ye na tsama sumbie dia o ma bibia nkofo ma ye okay na ye honto ye o ko chia sofula GPR2 for na yes sofula me koi de me kan se me chairman chairman Caesar me ame papa chilo Caesar amwa o kasa mema papa na me be chairman nam ga se chairman no na mo se se yo abi o dia ono de ono ompe nzemu bia wo no na menene nam ewo Serum Junction mo sa po bi gina SDA hospital o mo to na anu o mu nyina kwa no mahu se wo mo wo ho na wo ye body o me ka asem bi wo ho se traffic na wo hospital no nurses no ho no nursing school no ho hospital no sa wo bana traffic light ne so na wo twama na po fo na che wo ejira wo tina no yeduru ho na ka bi e wo machi me hu ya ne se wa je overtaking abefa me ho e ho na papa de ye se Chairman Caesar o ye se kwa me man remember no ho a che ne papa you do so wo bu mra so one day o de mra se on bia te se onu a wasan ka driver bia ka police ni nya ne nche no okay odu an was police on se driver we wo afun mra no mo fa no court okay o gina me ye gina me o ka kire no etu one de o se emra de set traffic light you ho am no se obetrama police ni a che wo de what the back of sa pam aka ho enti me tia no na me tia chema bo amanso so fulai ene abet amwa sechi atonsi station ene omo maka nyina ye mpanifo ho nyina ye chia omo awie okay so mama me kwan mama me so metimi de ye so no me nya ena opani ma de ba ko pe haye em se me no kasa no na se me kan ba me refi we dey telephone fanche so fla ho no asia ona me say ye dey TV abobo ye hwe no and Champions League na me adma Saturday ye be yi no ho am obi abehwe bi ye nyi sika ho Inter Milan ene Paris Saint-Germain no ye nyi sika ho ye ya na to DSTV no atonsu station ho ya to DSTV na bo ho a ye pese ho ye kra behwe no obi abehwe bi ho say nkofo bi taatae apese o mutu ye free ho nkofo ben ano de am say akire am say wo mo ni mo ho sa nti asem no wo mpanifo ansem okay nti ye ba say
this a year or more you kwada so oba fufu honorable Eric Sibe ya de bibia akwase ne nsem okay ya video bibia ono so de o yensuom ni guard mi so onim ho niema onim ho history ne se eho won pe ne da mehwe okay da me da we o mehwe ho se nsuo to anapa obi be transi agina kofu bia ba so o de be ye bank ho so ye your friends say personal launcher hona nipa betra ho yes ho so na ye di agro ye hwe ko na adi nyina okay ene komo no mo asibe say yes ra no sa ka so mi say ba be da ofana no ntum okay na de oba try there yes you be try ho ye ni abre ya de mo de mo abre se mere bi me te se ntopa ya so sinna mama ye fa eduru ha e be hu na no so kambre yati yenua enkroma James ena mote ne nka no oye station chairman GPRTU ewo Sufulai terminal ho chairman Caesar mo ne soma na obegino manam ni nyina ye kesika yesi ente so bi so o monte so o mdo so o matimra na se muti aban o mate so na kokobo o mdia tato no na o mama me mashim kakra ba be ko makoma to o yam bibia be ku o manum edi mam fam nsia me so me dindi no na Opoku Agyemang de tifo ne ahwefo nyina se kyenya me yadom so a ye besan hia ya na mwakai se Odifo Samuel Prayer and Counseling Center enso ne so emu a yetime de dwumadie Ghana koso ebremo bye bye.